ono što se kaže prvenstvena, borbena. Ja nisam zadovoljan opet nekim stvarima, moji igrači za to nisu krivi, mislim da je razlika treba bude znatno veća. Zašto je to tako, ja sad to ne bih mogao da komentarišem, ali dovoljno mogu bar da izrazim nezadovoljstvo. Zašto to nije više, nismo krivi ni mi, a što je najvažnije ni protivnik. Tako da ne znam ko bi onda mogao drugi bude kriv, ali uglavnom utakmica je korektna bila u svim elementima, bez razloga se pretvaralo u neku nervozu, ali ne od strane mojih igrača i protivnika, vrlo korektno što se nas tiče i njih, tako da s te strane ne znam šta bi drugo mogao pametno da kažem. Mislim da smo zasluženo pobedili, kažem, sigurno smo trebali izraženije i pitao bih nekoga, ako imam koga, možda mi neki koš međusobno bude značio ovo, ko će onda biti kriv za sve to? Ja, vedeli smo že čez teden smo se pripravili na njih kot na vse druge tekme. Predvsem smo se osredotočili na zapiranje pod koše, ker so izjemno visoki. Primorac, Simić, Brata Sebić in tako naprej, vsi grejo na skok, to je bil ključ današnje zmage, se pravi zapiranje. Prvo četrtino bi lahko rekli, da smo res začeli energično s presikom po celem igrišču, kar bo sigurno naš znak naše igre v bodoče, sigurno, se pravi agresivna igra. To nam je prineslo 15 točk, če se ne motim, tako na začetku. Potem smo malo pustili Zimiću, da se razigra pod košem. Potem smo spet strnili vrste v drugem polčasu, malo več ožje igrali v obrambi in mislim, da smo zasluženo zmagali danes. V Laškem je super, je profesionalni klub, trenira se resno, dvakrat na dan, močno, profesionalni klub, ekipa z renomejem. Jaz sem že skoraj vse ekipe v Sloveniji skoraj zamenjal, tako da mi ni neka sprememba, ni neka velika. Ista liga je, prva, trdno se trenira in mislim, da bomo v bodoče tudi tako lepo igrali. Mislim, da je Laško v Heliosu sigurno favorit cijele lige Telemark. Igrali su doma, igrali su zelo agresivno. Mi smo igrali zelo slabo u prvoj četvrtini, brez energije in smo im dovolili da su dali 9-20 pik. Potem je bilo zelo teško vrniti u tekmu. Dvakrat razlika smo imeli svoju šansu, smo prišli malo bliže, ampak ekipa Laškega je najdla načina da spet pride do većega vodstva. Mi smo pa vedno, ko smo prišli blizu, naredili zelo neumne napake in ekipa Laškega je zaslužila zmago. Sigurno da imamo Helios, ki je verjetno prvi favorit lige, tako da bo težko, ampak noben ne mara porazov, je pa to sestavni del življenja vsakega športnika in mislim, da je potrebno se čim prej iz tega potegniti ven in probati zmagati. A predvsem nam slabo steče napade, enostavno ne zadejamo odprte mete, tudi Zicerje, danes smo jih veliko zgrešili in predvsem je to treba popraviti. Mislim, da se že to vleče kar tete 3 tekme, 4 tekme, še ne steče v napadu, niso trudni v obrambi. Igramo dobro, pa v napadu take osnovnošolske napake, ki se ne bi smeli več dodati. Mislim, mi ostajamo nekako pozitivni, se pač privajamo na tudi nov sistem, večino igralcev ostalo istih iz lanske ekipe in nekaj bilo v prejšnjem sistemu nekaj časa, zdaj pa nek nov sistem. Mislim, da bomo pripravljeni za naslednjo tekmo.